Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobiyeng jompi. Arli kan huni lakai football na nong ba Shillong ke Shillong la jong bat ke PFR hak sentrik no pra za apar kini har semairang banyak huni ka jeng lakai final hak lempung lakai football ya ka blaktip kong Adam's Christmas Football Tournament 2022 balapnya dak Little Star Academy nong ba Benther kini ki Arli kan huan bapau hak jela ki blalai bani sementara hak tournament ki bahe apa ka jela Meghalaya barbat sebar ka jela ru ki donya ki rang ilakai na keleng ki jela jong thai stay lamingi jong kari India kismi madan banyak kini ya kanam lado hak po ar bajina phai sngi hamadan dom maulum kemadan ilakai football jong senong pendeng umyong bat ka kunhun ke bayara ya kanam lado hak lempung kan sayok priang ya kasong pisah ke balong silak tengka kat ba ka kunhun ke buan baar kan yok priang ya kasong pisah ke balong sanpu haja tengka kumban supen kan mahong ni ke Shillong la jong ka ayorong sa final hadir makala men pelim no ya ka Assam Regiment Center da argo la gawai ha ka jengil akai semi final kat ba ka PFR ka ayorong sa final hadir makala men pelim no ya ka Jongi FC da argo la not ha ka jengil kon semi final